aray hande kadi den jokkitade deftere Aidul Qarni wiyetene nde la taqdab wota mono, la tahzan wota suno. toɓɓe 50 ko honno goɗɗo weltorta kun sa'idan wonu weltiɗo ɗe lannintinade ɗe hande. hari ñanden en waɗnoɗe kono taynaka pagean ɗo ɗe. joni hande miɗo timmintinanade onde ɗo si Allah jaɓi nden feƴƴen kadi. o inni wo la tatawaqqa zawala ni'ami wa hululun niqam bal alallahi tawakkal. si a faala weltade haray na ya wonu tijjotoɗo masibo tun e lette tun e ma, an fawo tun e Allah fanka. siɗa faala weltade na ya habbito toujours wonde ma nemaji ɗi Allah nemi ma ɗin ɗi iway, habbitoɗa wonde ma lette yanayi e ma, terto ɗum. o inni a'atil muskilata hajmaha attabi'i wala tudakhimil hawaditha. kala ko heɓuma ka aduna ɗo junnu ɗum yeru ko ɗum duwa kon wota tiɗin piiji ɗin ha feƴƴita kadi duwa ɗon. kala ko heɓuma ƴettir ɗum yeru no ɗum fotata non, wota ɓurtin wota tiɗin piiji ɗin. o inni takhallas min ugdatil mu'amara wa intijaril makarihi. ittu hoorema e habbitagol piiji mettayɗi matunno heɓuma. bassitil hayata wahjuri tarafa. simplifie ngurdam maɗan, waɗu ngurdam maɗan simple. terto koko ɓe innata feƴƴintingol piiji ɗin nemaji ɗin. fa fudulul aishi shuhlun wa rafahiyatul jismi adhabul lirruhi. ngurdan hara ko ngurdan ɗan alda e simplicité, hara a waɗata ngurdan ɗan ka hakkunde ko feƴƴintingol koni koni a feƴƴintinayi ɗan ngurdan ɗon jom majjan ka yiɗa moyi mo kipi. wa rafahiyatul jismi adhabun liru ɗum tampinayi hay wonki magi, tampinayi ruhu ma on. قارن بين النعم التي عندك والمصائب التي هلت بك لتجد الأرباح أعظم من الخسائر. ويني ويا إبندير نيماجي كو الله نيمي ماكو e problem ji ɗi marɗa ɗi masiboji heɓuɗi maɗin, sa eɓɓindiriɗi a taway ko tono on ɓuri ɗuɗude perdi ɗin, a taway ko Allah moƴƴi kon e ma nemaji maɗin no ɗuɗi ɓuri masiboji ɗi. al aqwalu sayyi'atu allati qilat fika lan tadurraka bal tadurru sahibaha fala tufakkir fiha. piiji bonɗi ko yimɓe ɓen wolete kon ka aduna ɗo ɗi lorratama ɗi tampintama, ko kamɓe wonɓe ɓen wolude ɗi tampinta, donc wota miiji to fi majji. sahih tafkiraka fa fakkir fi ni'ami wan najahi wal fadila. wattan hakkil e miijoji maɗin, korijaɗi sellinaɗi ko onno sellinirta miijoji maɗin. fa fakkir fi ni'ami ko ya miiji to fi nemaji ko Allah nemi mako, wan najahi e nokkeli ka gañiɗa ton, wal fadila e moƴƴereji e bagoral ko Allah bagor ma, par ko fi ɗum ɗon tu miijitotoɗa, tertoɗa piiji luttuɗi ɗi. la tantazir shukran min ahadin falaysa laka ala ahadin haqqun waf'al al isana li wajhi llahi fakat. wota habbito ko goɗɗo innete a jarama. kala mo waɗanɗa goɗɗum ta habbormo ko innete ko a jarama. amara haqqe hay e goto, hoore hay goto ka aduna ɗo waɗu ko moƴƴere nden ko waɗata kon hara ko fi Allah waɗirta, par ce que o monɗa waɗande ko tagaɗo, komo Allah tigi inni innal insana li rabbihi lakanud. o inni neɗɗanke ko dulluɗum, himo dullani nemaji jomi makko ɗin. wa innahu ala dhalika la shahid. o inni neɗɗo on tigi e dow ko woni kon dulluɗo, kanko tigi himo seediti ko dulluɗo. donc siɗa waɗande dulluɗo wota habbormo innugol ma a jarama,
so inni a jarama probléme o wala inna awa so innali yo taw noon an hari a habboramo ɗum par ce que hiɗa andi Allah yetike ma neɗɗo on ko dulluɗo joni siɗa waɗande dulluɗo wonu prêt ka hakkille ma so yettima awa so yettalima harana probléme. haddid mashru'an nafi'an laka wa fakkir fihi wa tashakhal bihi litansa humumaka. Créyan hoore ma piwun nafay kumma ko jokka ɗum waɗa yejjita susiji ma ɗin. si a waɗani hoore ma hunde nde jokkata tawa no wondan ma e nafa nden hunde wallitotoma yejjita bonu ɓernde ma on. ihsim amalaka fil hali wala tuakhir amala alyawmi ila khadin. kala ko waɗata waɗu joni joni wota sato innami waɗa jango ta waɗu ɗum. ta'allami al-amala an-nafi alladhi yunasibuka wa amali al-amala al-mufida alladhi tartahu ilayhi. gollu golle nafayɗe ma yaaduɗe ɗen e maɗa. kala golle ɗe tawata ɗa heɓa fowtere wonki e muɗum ko ɗum ɗon ɓernde ma nde yiɗi waɗuɗen golle par ce que nelaɗo maki fa kullum muyassarun lima khuliqa. kala e mon onon yimɓe ɓen Allah no newnanimo ko taga kon fi muɗum. si tawi kun piwun ɗo no yaadi e maɗa a taway siɗa waɗude kun hiɗa welti haray hiɗa mari fowtere wonki e makkun ɗum ɗon haray an tagaɗa fi mum mo kala no wodi golle fitayɗe mo ɗen welayɗe mo ɗen yaadayɗe ɗen e makko tasi mo wadde ɗum ɗon wonki makko kin no deeƴi no mari no fowti e mum o jokkuɗen golle ɗon yaaduɗe ɗen e ma. fakkir fi ni'amillahi alayka wa tahaddas biha washkurillaha alayha. miijitoɗa kadi joɗoɗa miijitoɗa fi nemaji Allah ɗin ko nemin makon. yewtira fi majji kadi yetta Allah kadi fi majji. wona ya wolu ko mettete kon tun ko heɓu ma kon wolu kadi ko welete kon par ce que fo mun no heɓudema tagaɗo fo tagaɗo o heɓay ko welatamo o heɓa ko mettatamo. aduna ko balɗe ɗiɗi ko yawmun laka wa yawmun alayka. ñalande wela e ndema e ñalande metta e ndema ko ɗe balɗe ɗiɗi woodi ka aduna. donc a wowlay fi nemaji ko Allah nemin ma ko miijitoɗa fi majji yewtira fi majji yettamo jarnamo kadi. igna bima ataka Allahu min sihhatin wa malin wa ahlin wa amalin. yondinora ko Allah okkuma kon hella ka cellal ko okkuma kon weltora ɗum ɗon. jawdi ko okkuma kon weltora ɗum ɗon. ɓeygure nde okkuma nde weltora ɗum ɗon. golle ɗe okkuma ɗen weltora ɗen ɗon. kono par ce que si a miijitike a taway woɓɓe goo sella an hiɗa selli. woɓɓe goo ay ko ñaama ala anda mari o moy hara ko yawe. woɓɓe goo mara ɓeygure mara golle. donc siɗa mari ɗiɗo fof yettu Allah yondinora ɗum ɗo yerko yeɗuma kon par ce que nelaɗo maki si a yondinori yeru ko Allah yeɗuma kon haray ko an ɓuri alɗude yimɓe ɓen fof. warda bima qasama Allahu laka takun akhnan nas. weltor yeru ko Allah okkuma kon haray a ɓuri risugol yimɓe ɓen fof. ta'amal ma al-qaribi wal ba'id bi ru'yati al-mahasini wa khaddal tarafa anil ma'aib. siɗa gollidude woni ko musiɗɗo ma woni ko janano wonɗa gollidude haray hino ko on ɗum wonɗa wadde. ndaaru ko moƴƴi kon tun e makko wota ndaaru ayibeji ɗin dew par ce que alamo wala ayibe. an e goɗɗo siɗon huwondirde siko musiɗɗo ma ndaaru jikkuji makko moƴƴuri ɗin munnoɗa e jikkuji kanuɗi ɗin. siko janano kadi on ɗa huwondirde ndaaru jikkuji makko moƴƴuri ɗin munnoɗa e kanuɗi ɗin par ce que tagaɗo fo tagaɗo alamo ala ella. Abu Hazim gandogo o inni wo laysa fi dunya shay'un yasurruka illa wa qad alsaqa Allahu ilayhi shay'an yasu'uka.
alaka aduna ɗo piiwum weltinay kumma si wona Allah no kooli ɗon kadi e makkun ko moninte. haysi ko ɓiɗɗo ma on ɓiɗɗo no foti no weli ha mais wondeje go o moninte ha nangamo piyamo. kala ko anduɗa yiɗa mari ka aduna ɗo ko okkorte weltare ko weltinte haray Allah no takki ɗon kadi ko moninte kadi e kun ɗon piwum tigi siko tagaɗo siko piwum ko woni wo ko woni. donc ko ɗum waɗi wonni kala mo gollidata woni ko siɗɗo ma woni ko janano ndaaru koteji moƴƴuɗi ɗin e makko munnoɗa koteji bonɗi ɗin par ce que ala tagaɗo timmuɗo ala mo mara ella. takhafal ani zallati wa sha'iati wa tatabbu'i saktat wa akhbari nas. munnoɗa kadi e mortanɗe ko yimɓe ɓe mortoto konka gurdanji maɓɓe ɗo. yimɓe buy waɗa e faux pas ka aduna maɓɓe paljolji terto ɗum wota ta ndaru ɗin piiji par ce que an kadi nyandego no gasa ɗum heɓete. kala waɗuɗo faux pas ka gurdam makko o waɗi paljol o heɓi probléme terto wota yewtir fimu wota nangu e ƴewtagol ɗum selu par ce que an kadi na gasa nyandego ɗum heɓoye ala tagaɗo mo feggotako. donc si a yi goɗɗo go no feggi wota ɗum ta welto wota ɗumanno si a torantomo Allah toranomo Allah sina ɗum tertoɗa ɗon. wota waɗu investigation ɓawo yimɓe ɓen kadi darugol honto ɓe faljiri honto ɓe dekoniri no terto ɗum na ɗo a weltotako. alayka bil mashi wal riyada wal ihtimam bi sihatika. an tagaɗo on woyɗa duwa seppude nyande wo nyande waɗa sport kippa fi cellal mangal da duwa kippude fi cellal mangal. si a woni goɗɗo mo seppata waɗata sport cellal mangal haray ngal wata yaadude e gurdam maɗa a sellata. siɗa faala sellude a memminoto a seppa e ma waɗa sport. fal aqlu salim fil jismi salim. par ce que hakkille hisude ko e ɓandu hisundu wonata. hakkille sellude ko e ɓandu sellundu wonata. donc wo ko ya waɗu sport ko ya seppu ko ɗum si sella ko si a selli hakkille maɗen kadi arano tabiti. ud'u llaha da'iman bil afwi wal afiya wa salihil hali wassalama. toroɗa kadi Allah toroɗa Allah sondo wo sodo fi afiya toroɗa mo yafuye e moƴƴingol alhaali ma on e kisiye. toroɗa Allah fi ɗiɗo ko ɗum woni ud'ullaha toroɗa Allah da'iman sondo wo sondo bil afwi fi yafuye wal afiya e cellal wa salihil haali e moƴƴugol alhaali wassalamati e kisiye e hisugol. ko ɗo toɓɓe ɗen capantati lanni fino wonira sa'idan adenjo weltiɗo. goɗɗo ka aduna ɗo ko adi kon taw si a weltoto ama heɓay iman. siɗa mari iman a golli golle moƴƴe lanni ko ɗum ɗon woni asas ko ɗum woni base on fiya heɓu gurdam moƴƴam. man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. ko ɗum Allah dalika ɓura. man amila salihan kala golluɗo ko moƴƴi min dhakarin aw untha woni ko gorko ma ko debbo wa huwa mu'minun hara kadi himo gomɗini Allah falanuhyiyannahu mi wondi men wurnaymo hayatan gurdan tayyibata moƴƴuɗan wala najziyannahum mi yoɓaɓe kadi ajrahum joddi maɓɓe nin bi ahsani ko ɓuri labede ma kanu konko ɓe laatino ya'maluna hiɓe gollayno.
donc al iman wal amalu salihu ko ɗum woni asas on, ko ɗum woni daɗɗude ndi, ko ɗum woni sibasman on, ko ya gomɗin Allah golla golle moƴƴe kayi aɗa wu harayɗa welti. kono si ɗum tulti sa sikki ko dongi mbuɗi weltinte, ma a sikki ko dolle matériel piiji mi soodinɗa soduna, ma sikki ko yawgol nokkugo weltinte. No, weltagol ko telen nder, wona telen ka yaasi ka ɓaawo. No, a wawata weltade ko marɗa jawdi wo, ko laamiɗa wo, si tawi a gomɗina Allah, a gollata golle moƴƴe, a wata weltade. par ce que Allah daali ala bi zicrillahi tatma'innul qulub. o inni ko jantagol fi Allah, ko weldugol e Allah ɓuttinta ɓerɗe ɗen. wona hunde ka aduna ɗo ɓuttinta ɓernde sina ɗum ɗon zicre. a gomɗinay Allah, golla golle moƴƴe, ay tun happiness no ara ka ɓernde ma, ɗon a weltoto. kono si ɗum tulti, sa sikki ko matériel, oto ma moto ma rewɓe ma laamu ma mbuuɗi, sa sikki ko ɗum weltinte, haray a raati. par ce que Allah kanko ka qur'an o laal ɗum, kanko ko inni ko kanko le ɓayle ko kanko taguma e mo anduma ɓuri wonɗo wo wonɗo. o inni ala bi zicrillahi tatma'innul qulub. o inni nane faamo ko jantagol inde Allah nden, c'est à dire ko rewgol Allah, tatma'innul qulub, ko ɗum ɗon tum ɓuttinta ɓernde. ɗum ɗon tum. hara eɗen darade ɗo inchallahu taala, eɗen e sa'iji aroyayɗi ɗin fi continuegol deftere men nde la takdab wota mono, si Allah jaɓi. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.